Ne vjerujem da će ga moći uvijek u avionu i tako dalje nositi, malo je veći. Ali zato ga on može nositi, Marina, ti ga možeš nositi u svom srcu. Jer kao što si sanjao ono do čega si došao, tako u snovima, svojim mislima, u srcu svome možeš nositi i ovaj dar. Zato, kolega, evo molim ovaj dar. I Marina, molim te da dođeš ovdje i da primiš ovaj dar. A na toj slici je Gospa, kraljica mira, i crkva, i Gospa majka. Gleda na tebe, Marine, a ti gledaj u nju. I još nešto ćemo dati. Sada. Za njegova menadžmena, za tvoga menadžmena. Marine, koji te prati, koji ti pomaže, za njega isto želimo dati menadžera. I sada na koncu još za nekoga. Sad vidite za koga? Ma za onu u kojoj se sve to doživljavalo, proživljavalo, događalo, za majku Kovitku. Krunicu za majku Kovitku. Marine, majka je dobila krunicu da moli. Ali ne samo da ona moli, nego da i ti moliš. Pa i tebi dajemo krunicu, zlatnu krunicu. Majki krunica. A tati knjiga da čita. Tati Zdenku. Marine, a što ti kažeš? Prije svega, župniče, hvala vama na ovako predivnoj misiji i predivnim riječima. Mislim da ste sve rekli potrebno u ovoj svetoj misiji i želim se zahvaliti svima vama koji ste došli u ovolikom broju, što ste mi bili velika potpora u ovim dobrim i lijepim vremenima, a još više hvala vam što ste bili potpora kad mi je bilo to najpotrebnije. Još bih se želio zahvaliti naravno svojim roditeljima, svojim najbližnjima koji su mi bili uvijek tu, velika snaga i velika potpora. Bez njih zasigurno ovo nikad ne bi uspio. I na kraju, hvala dragom Bogu i hvala našoj nadražoj Gospi što su mi pokazali put, što su mi bili velika snaga i što su mi poklonili ovako lijep dar da usrećim svoj život, a sam sam presretan što sam usrećio mnoge oko sebe i jedino se nadam da će toga biti mnogo, mnogo puta još u mom životu. Hvala vam još jednom svima. Hvala vam još jednom svima i nadam se bar da ćete moći bar na kratko doći na proslavu kasnije malo i uživati u ovome velikom uspjehu za sve nas i da ovo ostane za sve
jedna velika lijepa uspomena. A sada zapjevajmo, Marine, nisi bio na Mladi festu, pa smo željeli malo ti približiti to što se događalo na Mladi festu, a dogodno ako Bog da ćeš biti. Zapjevajmo s našim mladima, radujmo se i glasom i pokretom jela. Slavimo Gospodine.